20 বছৰৰ পৰা সৌদি আৰবত থাকো আজিলৈকে হাত দাঙি দোৱা কৰা নাই। সৌদি আৰবত আজিলৈকে সমূহীয়াভাৱে কেতিয়াও দোৱা কৰা দেখা নাই। অসমৰ আলিম উলামাসকলৰ শিক্ষা কম, তেওঁলোকে একো নাজানে। 20 বছৰৰ পৰা সৌদি আৰবত থাকো আজিলৈকে জুম্মাৰ নামাজৰ পিছত হাত দাঙি দোৱা কৰা নাই। অসমৰ আলিম উলামা সমাজে কিয় নমাজৰ পিছত হাত দাঙা দোৱা কৰে? নামাজৰ পিছত হাত দাঙি দোৱা কৰা বিদআত গুনাহৰ কাম। সমূহীয়াভাৱে বহু লোক একত্ৰিত হৈ দোৱা কৰিলে গুনাহ হয়, এইবোৰ নকৰিব। আচলতে এইবোৰ আমাৰ অভিযোগ নহয়। অসমৰ বহু যুৱক কৰ্মসূত্ৰে আৰব দেশসমূহত যায়। প্ৰায় সময় দেখা যায় যে আৰবৰ পৰা ঘূৰি আহি অসমত এইবোৰ বিষয়ত আলোচনা কৰে। অকল আলোচনাই নহয়, আলিম উলামাৰ ওপৰত অভিযোগ পৰ্যন্ত দিয়া আৰম্ভ কৰে। সেয়েহে আজি হুজাই জালালিয়া মাদ্ৰাছাৰ জ্যেষ্ঠ মহদ্দিছ হজৰত মৌলানা আকিলুৰ ৰহমান সাহাবৰ এটি ভিডিঅ' শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। যিমান সম্ভৱ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি মানুহৰ মাজত থকা ভুলসমূহ শুদ্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আহক। आजकल तो एक और प्रॉब्लम तो हजार नौजुवक गल्फ कंट्री में, सऊदी, दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत में हजार नौजवान हैं। अब वो लोग वहां पर नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब नमाजेर परे कोनो दिन हाथ उठा के दुआ करे ना, कभी वो दुआ नहीं करता है। वहां पर पूरा बच्छर नमाज पढ़ा, कभी इमाम साहब को हाथ उठाकर दुआ करते हुए नहीं देखा। यहां आकर प्रश्नों करता है, ओ इमाम साहब आपने जे दुआ करोन नमाजेर परे जे दुआ करोन ए दुआटा सही নাই, এই দুয়াটা শুদ্ধ নাই। কিতা লাগি শুদ্ধ নাই? আমি সৌদিত আসলাম, কোনোদিন ওই রকম ইমাম সাহেবকে আমি দেখছি না। আপনার যে দোয়ার সিস্টেম এটা হইল মেড ইন ইন্ডিয়া, মেড ইন মক্কা, মেড ইন মদিনা নাই। আমার ভাইও বুজুর্গ और दोस्तों, আপনারা याद रखबा, नमाजेर परे हाथ उठाकर दुआ मांगना ये जरूरी नहीं है। हाथ उठानी लगबो कोनो जरूरी নাই, किंतु नमाजेर परे दुआ करले अल्लाह ताला उस दुआ को बेशी बेशी कबूल करता है। हदीसो ऐसे कि जिस टाइम में अल्लाह दुआ को कबूल करता है ए टाइमेर भितरे एकटा टाइम हইলো दुबुरा कुल्ली सलाती मकतूबा, प्रत्येकटा फर्ज नमाजेर परे मानुष जो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। जेरकम आज के शुक्रवार हदीसो ऐसे इन्ना फिल जुमाती लसाअ ला युवाफिकुहा अब्दु मुमिन यसअलुल्लाह फीहा खैरा इल्ला आता